Oras kabalen. Kaya taming mabilog a puwersa ng GNN TV44, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo. Sa paminataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ora ni po rin balita may kalap ganing Biyernes, May 16, 2025. Yako po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. Arrest warrant laban kani Attorney Harry Roque, kasiong at 48 pangaliwa ing pepalwaling korte king Ciudad Angeles kaugnay ning kasong human trafficking. Ayon ang report ng Patricia Mamang. Pepalwal ning Regional Trial Court Branch 118 king Angeles City reng arrest warrant laban kang dating presidential spokesperson Harry Roque, negosyanteng Cassandra Leong at 48 pangaliwa uli ning kasong qualified human trafficking ang mikikaugnayan king operasyon ning Lucky South 99 Pogo Hub king Porac. Agpang king Department of Justice o DOJ simpala reng kasong non-bailable qualified human trafficking king Angeles City RTC inyang April 28, 2025. Kaya biya kareng akusado dina Attorney Roque amig silbing legal counsel ning Whirlwind Corporation ing kumpanya ating kaugnayan king Lucky South 99 at iong akidilalang authorized representative ning Pogo Hub. Sa lukuyang atyuking Netherlands Roque agpang king DOJ ing arrest warrant malyarya kanung makaapekto king application ning asylum ng Attorney Roque. June 2024 inyang iraidereng otoridad ing Lucky South 99 king Porac, uli ning illegal aktibidad kabilang na ing human trafficking. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susulo. Maabot king 686 billion pesos sa laganing pagsuspetsang Shabu ing may kumpiska king drug bypass operation king Barangay Santo Domingo, Ciudad Angeles nganing milabas sa Miyerkules, May 14. Ay ning report. Maabot king 686 million pesos sa alaganing pagsuspetsang Shabu ing may kumpiska king drug bust operation king Barangay Santo Domingo, Ciudad ning Angeles nganing Miyerkules, May 14. Tuklo king alos tinala na libo ning illegal na droga ing ikwadareng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ning Angeles City Police Office o ACPO apanin muna ng Police Colonel Joselito Villarosa. Personal yang minta i Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatinong nukarin pinresenta na lang ning hepe reng merakap a drug courier at reng may kumpiskang illegal drugs. Arestado keting metong nga Chinese national at asawa na niting Pilipina. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Good news kareng magobra king gobyerno. Agpang king DBM, may umpisa na lang mamye major bonus. Inyang May 15. Ay may report. Kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na magumpisa inyang May 15 malyari ng atanggap reng kwalipikadong empleyado ng gobyerno ing karalang mid-year bonus sa katumbas ning pabulang basic pay. Agpang kang Pangandaman ating kabilugan na 63 billion pesos ing sinadya para king mid-year bonus na reng empleyado ng gobyerno nganing 2025. King alagang iti 47.5 billion pesos para kareng civilian personnel, kabang 16.1 billion pesos naman para king military at uniformed personnel. Apamye na nakanuning DBM ing pondo kareng ahensya, inya pang January, inya kukulay ching secretary kareng pamuntok na ring ahensya at LGU, bang agad na lang apamye reng bonus. Sakloning mid-year bonus rang empleyado kareng hanggang branch ng gobyerno kabilang na reng regular, casual, contractual, appointive at elective posisyon. Kaya bela naman rang atsuking Armed Forces of the Philippines, in PNP, BFP, BJMP, PCG at aliwa pang uniformed personnel. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa ang mga paling balita, king pamagbalik ng News Force Pampanga.
panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Mitas ing panakitaning Converge king 13.2% king first quarter ning banwa kapamilitaning pasiklangan na performance ay ni-report. Naitala ng Converge ICT Solutions Incorporated ang 13.2% na pagtaas sa kabuuang kita nito para sa unang quarter ng 2025 na umabot sa 10.8 billion pesos. Pinangunahan ito ng matatag na performance ng residential at enterprise segments. Umakyat ng 11.5% ang kita mula sa residential sa 9.1 billion pesos, habang tumaas ng 22.9% ang enterprise sa 1.7 billion pesos. Pinalawak ng kumpanya ang serbisyo sa pamamagitan ng bagong residential bundles at pagiging opisyal na reseller ng Starlink para sa malalayong lugar. Nakikipagtulungan din ito sa Ribbon Communications para palakasin ang network capacity. Ginawaran ng Converge ng ilang parangal mula sa Ookla para sa pinakamabilis na fixed internet at pinakamahusay na user experience. Itinaas din ng MSCI ang ESG rating ng kumpanya sa AA dahil sa mga hakbang sa pamamahala, sustainability at data security. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamang pakibaluan ang bilining panahon king lalawigan ilog ning 24 oras. Bala-balawas sing apekto ning ITCZ or Intertropical Convergence Zone king dakalaparti ning Visayas at Mindanao. Amag dalang makapalaulap at pamanuran. Samantala, king Luzon ng king Visayas, mamapektuya pamurin ing easterlies o mapalingangin amanibatan king Dagat Pasipiko. Anya asahan ning pamanuran king bandang Gatpanapon at Bengi. Ala namang akakita low pressure area king Kilob at wall ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti ka king pamagbalita kay king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilya tandareng numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kami Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinag kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sa Blanca, Pampanga. I'll ben nyo lang yan ng Biyernes na may kalapay istorya kiti kayong probinsya. Yaku po, Ibeni Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen. Susunod.